Ti maysa nga kayat ko nga panunutan ta ida kakabsat, no kasano tayo nga mapreserba iti panagserbi iti Apo. Kasi iti lubong nga ayan tayo, dumakdakas nga dumakdakas. Ni Satanas nga kabusor tayo, agpalpaluko, gaputangan nganin, balpasan kakabsat ti lubong, basedan di tiyempuna, iso nga perming agpagungganang kakabsat, we are in the last days. 10 years in the making, so much to look forward to, but you know what? Sapay kuma, tagtultuloy tayo, nga mapreserba, nga para iti panagserbi iti Apo. That is why I would like to teach and speak to you this afternoon on how to put on the armor of God. How to put on the armor of God. Let's read our Bibles in Ephesians chapter number 6. Ephesians chapter number 6, verses 10 to 18. Okay? Ephesians chapter number 6. By the way, I am planning and praying to have a DVBS here in Bacarra on the second week of August. Second week of August. Okay? So help us pray that we need to have this DVBS. Taisot may isang breakthrough tayo kakabsat dito community tayo. Kasi no ti Sunday afternoon, apan dag-soul winning kakabsat, permi nga maksat dat pudot na. Tapos apan kagtuktok nakaturog ti tao. Tapos dati tao, diya ka mo yan at ayan dalagat, we are not trying to make an excuse, but we are trying to find the best ways that we could be able to make a difference in our town. Iso nga pampanunutak, dito siguro DBBS ti maysa ko na, kasi if we could invite the children in the community, definitely they serve as an access to the family. So dantot way tayon nga mga access kadigitoy nga pampamilya iti sumagsaganad nga lawlawa. So pray. We want to have a DVBS here in Bacarra the second week of August. Will you pray for that? Amen? Amen. Okay, thank you. Ephesians chapter 6, verses number 10 to 18. I'm going to read, follow with your eyes, okay? Panungpalan nakakabsat, agsarikad-kad kayo ti Apo, ken tipig sa tipan nakabalin na. Praise God. Ikaw isyo ti amin nakabal ti Diyos, tapno mabalin nyo ti agtalinaed, nga bumusor kadagiti panangallilaw iti sa iro. Tadi pa nakidangadang tayo ket sana maibusor ti lasag kendara. No diket maibusor da kadagiti ar-ari, kadagiti man nakabalin, kadagiti agtuturay, ti sipnget, day toyalubong, kadagiti espiritu ti kinadakes, ijay nangangato aluglugar. Gapuna, alaen nyo ti amin akabal ti Diyos. Take note of that. Tapno mabalin nyo ti sumariked-ked ti dakes nga aldaw. Ket into na isagana yun amin at dakes iti care. Bumilig kayo nga rod asi babarikes kayo ti kinapudno. Ken si kakawes kayo ti kabal ti kinalinteg. Ket si sa sapatos kayo ti panakaisagana ti ebanghelyo ti kapya. Kang runaan na unay, alaen nyo akalasag iti pamati. Iso ang mabalin yun to apang sarapa, kadagiti iso amin, adumardarang agayang tidakes. Alaen nyo met, apan nakakabal ti ulo, ti pan nakaisalakan. Ken ti kampilan ti espiritu, nga iso ti sao ti Diyos. Ngagdawdawat kayo agang kanayon. Kadagiti dawdawat ken karkararag baben espiritu. Ket agsalukag kayo ang mabuyugan ti amin na panagdalinaen. Ken panangidawdawat kadagiti iso amin asa santo. Agkararag tayo. Apo Diyos, no adda iti rumbeng nga preserbaem nga tattao iti dayti nga lubong. Malaksid dagiti tuturayan, da kami nga anak mo, Apo. Tamamati kami, nga da kami nga anak mo, iti mangirip-represent ken ka iti dayti nga lubong. Da kami ti silaw, da kami ti asin. Katno da kamin Apo Diyos ti tumamnay. No mapundi unog kudrep ti silaw mi Apo. Kasanupay Apo Diyos dayti nga lubong. We are the preservatives of this world, the preserving agent. Da kami Apo Diyos ti tinudingam. Kat Apo isot gapuna nga preserbaem dagiti biag mi. Ngem insurum kadetoy Apo nga passage. Nga iti panang preserve mo iti biag mi.
ket babaan ti panangikawusmi iti inaldaw, dagiti amin anadyosan akabal. Tapnon saan na kami nga magundawayan iti diablo akabusor, ken saan na kami nga madadael, daytoy makadadael nga lubong apo. Nakadawdawel dayti nga lubong. Permi nga mangdadael ti pamilya, mangdadael ti panunot, mangdadael ti kagimungan, mangdadael kadagiti Kristiyano. Dayti nga lubong, isut mangyad adayo dagiti tattao tapnon di da makita ti ebanghelyo. Isu nga apo da kami nga anak mo, tulungan na kami nga agmata, siririing, watchful and vigilant. Tapnon tinaldaw na balaygi kami, iting kami panagserbigan ka. Salamat Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. DJ kararag ko kakabsat, isun ti introduction, deti message tayo. Ikawas tayo iti amin akabal anadyosan. The armor of God means the central truths. Kinapudno, nga makita tayo iti Biblia that make up the spiritual defenses of the believer. Kakabsat, no kasano, no kahit digiti amin, nga aramidon di Kristiyano, deti Biblia ti pundasyon tayo. Idi kalman, nag-speak ak, idi kasar. Ti title ti message ko kunak, The Blessed Marriage, ang pinagpalang pag-aasawa. Sabi ko, ano ang mga characteristics ng blessed marriage? Ang pinagpalang pag-aasawa ay una sa lahat, the Lord is the builder. Amen? The Lord is the builder. Sabi ng Bible sa Psalms 127:1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Uray adot kwartam, uray nalaing ka, uray na pintas na trabaho, nuhang nga ti apo ti mangbuangay, kadayta nga pamilya, banbanog amin kakabsat. And you know, I said, if the Lord is going to be the builder, how does this work? I said, every building requires a design. Amen. Hindi pwedeng mag-building ka na walang plano, na walang perspective. Do you agree with me? Every building has a perspective. Nagpatakder da Tita Teresa ti balay dito'y lawag. Ada plano na nga sinurot da kakabsat. Drinowing ni Architect Romel, pinirman ni Engineer Gani, dayta ti sinurot dagitoy laborers. Isu nga DJ na spend nga kwartahan nga nasayang. Apay ko nayo, gaputan na surot jay plano. Listen to me. Ti plano kakabsat, ti apo, ti marriage, isu daytoy Bible. Isu nga no dim sinurot, iti plano ti apo, iti panagasawa according to the Bible, banbanog dayta kakabsat nga pamilya. Amen. Kat kastamot iti dayti at adalantay iti dayti nga malam. Iti intayumot panakidangadang kas Kristiyano iti daytoy agda mga lubong, kakabsat, daytoy Biblia ti suruton tayo. Inted ti apo kada tayo iti armor. Every soldier needs an armor. Sino kumatmapan makigubat kakabsat nga ima-ima ken saka-saka? Ano deta? Karate? Ano deta? Taekwondo? Kickboxing? Ano deta? Judo? Tikasangsangom kakabsat? Armalite? 45? Tangke? Tapos iti isarang mo karate? Black belterak kunam? Ay kat no match ka kakabsat. Isu nga dati nga Kristiyano, no apay nga do dagiti Kristiyano nga magundawayan ni Satanas, nakamaymayat pa ng rugina, amen, amen, amen. After 2 years ni awanang casualty, gaputa din na nabantayan kakabsat, iti pamati na. So nga iti dayti nga malem, I want to bring to your awareness that the Christian life is not a playground. The Christian life is a battleground. Amen. Kabilingan di jay. The Christian life is not a playground. The Christian life is a battleground. And if we are to experience the plan of God, the blessing of God upon our lives, brethren, we have a duty.
We have a duty to guard. Amin tayo ag duty kakabsat. Amen. Awan nga security guard hangkag turog-turog. No security guard ka. No security guard ka. Nakakabitlat taking katapaltog mo. Amen. Hanga dete umayon de tagtatagaw kat ari kapon. Nabatik kayam ti paltog ko jebalay. Awan na nakakabsat na unaan na kadeta may agtagaw na. Amen. Iso nga, kakabsat, let us be on guard. The Christian life, everybody read that, everybody go. The Christian life is not a playground, but the Christian life is what? A battleground. Amen? So, bring this to mind na, laglagipin nyo dahito yung kakabsat. Agbantay ka, bantayam ta pamatim, bantayam ta Christian life o kabsat. Amen? Now, praise God, iti nga passage kat makita tayo no anyada dagiti into ti apo nga weapon, defensive weapon, kan offensive weapon tayo, tapnon agbalegi tayo ti panakidangadang, mapagbalegyan tayo ti sarili tayo, dagiti sulisog, ti lubong, kan ti diablo nga bumusor iti plano ti Diyos iti biag tayo. Amen, kapsat? Kaya't yumutlaan nga ma-experience ti plano ni Apo Diyos ti biagyo. Amen? God has a plan for your life, but the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. So nga, dito yung kakabsat, isuro ka na kayo now. Dito yung whole armor of God is actually a prayer. It is actually a prayer. A prayer that begins with this. Good morning, Lord. Thank you for assuring me of victory today. Kakabsat ni Apo Diyos, iti paggapuan ti banlaygi tayo. Amen? Ha? Nagbanlay, bigay sa amutin, kakabsat. Hello? Ni Apo Diyos ti paggapuan ti banlaygi tayo. By faith, I choose to follow your battle plan and to prepare myself according to your instructions. Before we get into our main point, we are facing three enemies. Enemies meaning to say, they hinder God's plan in our life, they destroy our life, and they are the reason why we fall. So that rason di pa nagbagsak tayo. Number one, ourself. Ourself. That's our first enemy. Don't you realize that yourself is your first enemy? Your human nature is your first enemy. If you can succeed in dealing with yourself, then you have won the first warfare. The second enemy is society. Society. Society means the world around us. Deti lubong nga ayan tayo kakabsat is our second enemy. And number three is Satan. Satan. Talong S. Deta ti kalaban tayo. Self, society, and Satan. Amen? Self, society, Satan. Itata ti kalaban mo self. Ito nagawid ka, society. And then what? Satan. Alright? So how do we win against the enemy? Okay? Now, number one, to prepare ourselves for the battle ahead, we must put on the belt of truth. Dito makita yung the picture kakabsat. We all know the function of a belt. It keeps your garments from falling apart and your lower garment from falling. Agasam pa inuin ka makigubat kakabsat. Kating-tinglem dito yung pantalon mo. Wano dito yung badom. Kasano ka kakapay. It's to your disadvantage. That is why you need to have a belt that you are fastened tightly. Digitay weapon mo, dito'y kakabsat nga may kabit. So, tipakpakita na kakabsat, dito'y idatan, nga dito'y panunot tayo, kaya ti apo kakabsat, nga timang barikas, kat awan sa bali, nuhang nga kinapudno. By faith, I put on the belt of truth. Kunamton ti apo, Lord, renew my mind to what is true. Api akasapulan nga ma-renew. Because every day, adu ti isarsarak
ni Satanas nga lies. And Satan uses these lies to control your life. Satan will use these deceptions, these lies, to control your life. If I will ask you, sino kada kayo timayat nga kontrol ni Satanas ti biyag na? Kayat yung ni Satanas ti mang control ti biyag yo? You don't want it. But if you look at the reality and situation of your life, makita nga adda digiti aspeto nga ni Satanas ti mang kontrol deta biyag mo kakabsat. Hanakan nga kukwa ni Satanas ngam kontrol na tabiyag mo. Daglaypon nyo deto. Satan can no longer bring you to hell, but he wants to bring hell to your life. Agpaiso nga hanakan nga maala nga mapan impyerno, ngam kayat na nga alaan ti impyerno ket pagbalinan na nga impyerno day tabiyag mo. And the only way he can do that, tahan na kamot mabalin nga iposes, hanak mamati kakabsat nga tinaisalakan ket ma-devil possess. No believer can ever be devil possessed. You can be oppressed by the devil, but can never be possessed by the devil. Tano agdanti apno inawat mo ni Kristo, ket adaging kan ti Holy Spirit, han nakamabalinan nga lungugan ni Satanas kakabsat, taaddan ti Santo Espiritu nga inlungog iti Dios ken ka. Napadasak tinagay kas out kakabsat ti devil possessed. I was young, manumalagip ni Papa, I was invited in J. Subic nga nag-speak, iti Marikit Park kakabsat. There were hundreds of people who attended. I was the guest speaker and I preached pa, numalagay mo di Marikit Park. After my preaching, Pastor Job, the house pastor said, Pastor, halika rito, may na devil possess. Nung nagpapa-invite ka ng salvation, merong isang babae na natadum ti panagkita na ka. Kat kumon kontra di ibagbagam. Kat idinalpas jay gimong agmanifesten iti panakalungog ng Satanas. Pambira, pinuntaan ko mga kapatid. Amom ti kunana kanyak, sabi niya, hindi ka karapat dapat magpastor. Kasi gayam ni Satanas kakabsat no agsao aya. Talaga nga kontraan na digiti plano ni Apo Diyos ti biyag mo. Talagang labanan na kakabsat. Those are what you call lies. Oh, kat iso nga adult Kristiyano nga, han nga umay makigimong. Kasi DJ mat ni Satanas ti dingdinggan na. Han na ag-tights, han na ag-soul winning. Takunan ni Satanas kingkwa na, hamu kaya ti ag-soul winning. Hamu-amu tagsao. Han na ka mausar ti Diyos. Oh, iso nga di kag soul winning, ta dingdinggam ni Satanas. So kunam Apo, madi, I should not be listening to the devil's lies. Oh, nakita yung kakabsat. Kasam ko na hindi ka karapat dapat magpastor. Pambira kakabsat, pinag-break ti dyan. Kung nagkingkwa na, I want you to pray with me. Simurot kakabsat, Panginoong Jesus, na Tagalog, Panginoong Jesus. Idinalpas kam nga nag-sinner's prayer, kimman makakabsat, kimmapsot, nang hina siya. O, nung pinanghinaan siya, ako na yung natroma mga kapatid. Tapos idinapangkam ije maxes, pakananda kami, kaya timapan umisbo kakabsat. Kasla may imagine ko nga makita ti rupa ni Satanas JCR. May imagine ko nga makita nga agsarmingak ket rupa mo't ni Satanas ti agparang yan ta sarmingan kakabsat. Pampihira sabi ko, nakamadmadigayam ti epekto na kakabsat ni Satanas pagbutbut ngen na ka. Di ba? Tapos upayan na ka. So adot Kristiyano kakabsat nga narigat mo nga guyuden nga agserbi ti Apo. Uray mano nga Domingo nga mangisurusuro ni Pastor John awang kakabsat. Amom no apay gaputa ana kulkul apa ni Satanas ta panunot mo kabsat. Isong agkararag kagat ko ng Apo pabarwom ti panunot ko babaan ti kinapudno. Expose in my heart the lies that I am tempted to believe. Ipakitam Apo kanyak dagiti panunot Apo nga ni Satanas tinangimula dagitoy nga isut patpatsek Apo.
Oh. Iso nga kastoy nga jak makapagserbigan ka, jak makakapilya, jak makasoul winning, maka-discipleship. Uray naka dynamic ni Pastor John kasla detehan na click kanyak DJ Bagbagana. Kaslahan na agandar kanyak digiti maikas kasaba. Tangamin agdada digitoy nga foothold. DJ ti term ta Bible. Foothold. Foothold kunayo man kakabsat. O amuyot foothold. Kalati arig nakakabsat, yan takwa tayo, yan ta gobyerno. Uray dita Amerika, no agdada nakaposisyon dita nga oposisyon kakabsat, marigatan ti gobyerno nga makipatungpal dagiti plano na. Apay, harangan da kakabsat. Oh. Kung ako mata Senado, kung ako mayan ta Kongreso, kung ako man ni Presidente, deti ti aramidin tayo, no napintas ko di plano na aya. Napintas di kayat nga isayang ka, di ba? Pak, kuna nakasta. Ti problema, agdada nakaposisyon. Kaanaramidan da, oposisyon. O, kasla di Pilipinas kakabsat. Takapimpinas di kiti plano ni President Bongbong Marcos. Agdada mo't Senado di nga mapan agblablag kakabsat nga. Agsao-sao kay baga-baga na. Ti Presidente tayo nakapsot. Ti Presidente tayo nakahapoy. Kastoy-kastoy. Iso nga harangan da. Iso nga kastamot ti biyag mo a Kristiyano. Ado dagiti manggam nga nagpipintas nga adal programa nga kasla detehan nag-click ta panunot mo gaputa adda digitoy nga lies nga harharangan nakakabsat. Isot mang harharang. Itampay idata. Digita tay foothold kunana ta Biblia. Stronghold of the devil. Stronghold kunayo man. Oh, isong soul winning kuna ni Pastor John, discipleship kuna nag-click yan ta panunot mo, ay agbalaw ka kabsat, baka the stronghold ni Satanas yan ta panunot mo. So ako nam, Lord God, expose in my heart the lies that I am tempted to believe. Amen. Kastapi ako na ni Satanas kaya awan, hana kay ayatan ni Apo Diyos, kita man tabiyag mo ne, kita man di kita, hana makigim-gimong ko ne. Nabakbak nang dapay ngam sika makigim-gim mong kastalat biyag mo. So dagat nagbabak nang. Sikan tumot ko nam, nagpaiso aya. Ansamot hus-husto di bakbaga na pastor nga no cheerful giver ka, pagpalain na ka ti Apo, hamot na pagpapala. Palamot nga, agpalpalamot ti ubrak na karigrigat mat. Agpalpala akmat ti balitok ti ubrak, di ba? Oh. See? So, you will believe the lies of the devil. Oh, iso nga kakabsat, ikawas mo dahiti kinapod no, madi ko nam Apo Diyos. Hana dapat, digito'y pampanunot, Apo nga ni Satanas ti mangyop-oppress kanyak. Iso digiti stronghold na ti biyag ko, dapat maikat amin, maiwagsak amin, maiwarsi, maiwaksi amin, digiti nga banbanag, Apo, tapno na wayaka, nga mangiturong ken mangidaulo ti biyag ko. Amen, kabsat, kaya sumat lang ti Apo at mangiturong ti biyag yo? Amen. You must put on the belt of truth. Detat kararag mo. Number 2, may kadua kararag mo, kat deto'y breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Deto'y breastplate, ti idea na kakabsat, proteheran na deto'y puso tayo. Of course, haan nga deto'y puso nga physical, ti proteheran tayo nga ikararag, no dikat no puso ko na tayo ngamin, this is the core of our being. Daytoy dayjay panaka CPU ti biyag mo kakabsat. No computer ko ma. Once nga naatakar ni Satanas deta CPU ti biyag mo, oray kasanot kapintas ta hardware to computer mo, awanan kakabsat, hanagandaran, aglagan, no na virus, deta computer mo, deti cellphone mo, kakabsat, iso kita nyo, deti iPhone, di ba? Sino kada kayo din naka-iPhone? Nakita, na-realize kong kakabsat, nga ti iPhone, iso gayam ti, no apay nga, ti iPhone kat hanga deti pang pasikat ka. Hanga deti, naka-iPhone 14 na, sino kada kayo din naka-iPhone 15 ng kakabsat? At iPhone 15 din, ang pa iPhone 15 yaw. At dati Pilipinas ang kakabsat. Ay naudi kayo ta American. Agreeing kayo. At iPhone 15, di Pilipinas ang. Ibagak to next week no ana di jay. Okay? So, dati iPhone. Ang ito, pangpasikat ti iPhone. Actually,
It's about the functionality, gayam kakabsat. This is one of the most secured phones on planet Earth. Hana basta-basta maala kakabsat, mahack. Hana basta-basta nga masarek di kita nga hack-hacker kakabsat. Kasi it is built for security. DJ gayam. Isumalaang nga nakanginginat iPhone. Uray gayam itinlag mo, nakatangtangan ka. Basat nga, hana, basta-basta mahak. DJ gayam, ti kuana. Basta sinurot mo ti usto nga security nga programa na kakabsat. Kung once nga no na ala DJ iPhone mo, uno deta cellphone mo kut nasarek, there is a possibility nga tiraan na amin. So nga, dito yung breastplate of righteousness, ti arig na kasla DJ, ti parte ti biyag tayo kabsat nga no na ala ni Satanas, na ala na aminin. When the Bible talks about the heart, there are three things there. Number one, the heart is your mind. What a man thinketh in his heart, so is he. Kuna na di Proverbs, what a man thinketh in his heart. So, when the Bible speaks of the heart, it speaks of your mind also. Kat deti mind, masampol nga husto kakabsat, iti mangiturturay, mangidadaulo. Breastplate of righteousness. Also, when the Bible speaks of the heart, it refers to your emotion. When the Bible speaks of the heart, it speaks of your will. So, no kayat mo nga, bantayan tayo panunot, decisions tayo kabsat, we must put on. How do you do this? Kunam apo, today, I am committed to doing what is right. Apo ti agandar ti biyag ko kat dayjay husto. Kat awan mo't sabali ka kabsat nga pangalanday ti right no deti Bible. Amen? The Bible is right. Amen? With the Bible, you can never go wrong. With the Bible, you can never go wrong. Isungan ko nam, Lord, I will do what is right. I pray, Lord, kunamo, I pray that I would be known as one who does what is right regardless of what it costs me. Amen ba mga kapatid? Apo, detatim kararaguin ka. Allow the righteousness of Christ to shine through me today. Sabi ko matatikinalintag ni Apo Jesus kat iso ti agari diti biyag ko, Apo. Iso nga, when you think, the question mo, is this right? No damariknam, is this right? No daramidam, is this right? And how do you know it is right? You have to refer to the Word of God and find out, is it right? Damagaman takaabay mo, are you doing what is right? Damagaman? Are you doing right? Oh. Pambira, hindi yata yun ang tanong eh. Dapat ang tanong, are you all right? Damagaman. Pambira, dinagununit ang kaabay mo eh. Tingin, umuna nga damagam. Are you all right? Kunaman? Oh. Because if he is not all right, something is wrong. Hello? Oh. Damagaman takabay mo, is something wrong? Oh. Would you like, diba? You don't want your life to have something wrong. You don't want your eye something wrong. Your mind something wrong. Your heart something wrong. You want everything all. Come on. You want everything all? All right. Oh, di ba? Because if there is something wrong, it's a problem. So you want something, everything all right? That is why, in the same way, in your spiritual life, it should also be all right. Oh, damagaman, is your spiritual life all right? Damagaman, is your spiritual life all right? Mga kapatid? Or is there something wrong? You see, so ako nam apo, there must not be something wrong. Everything should be right in my life. It must be sound. It must be healthy. It must be right. Amen, mga kapatid? Hello, hello? Baka agpipris ni Pastor Jungkot sa balit agan andar ta panunot mo. Basta pula everything all right. Iso nga na dapat to, pris ni Pastor Jun ko naman, that's right, Pastor. Ko naman, amen. Api nga mo may ibagat, that's right. There is something wrong with you. Oh, there's something wrong. So kakabsat, Lord ko naman, I put on the breastplate of righteousness. I want my life to be all right. And all, A-double-L, all right in my life.
Ngam no adda ka di Apo any wicked thing in me, reveal it, Lord. No adda ka di han na husto nga wagas, han na pagiso nga panunot kanyak, ipakitam kanyak, Apo Diyos, ket masapol nga dalusan na kadigiti amin nga kinarugit ko. Ag-confess ka ti Apo. Kung ano di 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Oh, so nga dawatam ti Apo nga dalusan na ka. Kasano na ka nga dalusan? By confessing your sin. Kasano nga mai-confess mo jay sin mo? By being aware of the wrong things in your life. How do you become aware of the wrong things in your life? When you put on the breastplate of righteousness and say, God, reveal to me the wrong things in my life. No, da ka dilinuluko nga pampanunot kanyak, Apo, ipakita. Amen, mga kapatid? Oh, gamata kabi mo, is everything all right? Diba? Are you okay? Number 3. Today pa nagpating ka din number 3 kabsat. Okay? The sandals of the gospel. Oh, shoes. Kung ano yung King James tayo in the Bible, the shoes of bringing the gospel. The shoes of the gospel. Nga makita kami ni Jed, the picture ko sandal nga min eh. Amen? Oh, sandal. Now, deto'y sandal protects the feet. Amen? Kumusta? Di kita saksaka yung kakabsat. Mayat pelang? Amen? Nabanglo, nabangsit nga saka, kung na ti Biblia, no dayta nga saka, mapanagiburburay ti Ebanghelyo, napintas nga saka. Kung na di Hebrews 10, how beautiful are the feet. Amen? Oh, uri kakaputin, kaput arthritis na kakabsat, no dayta nga saka, mararamat ti soul winning, napintas dayta nga dapan, ti imatang ti Apo. Amen? Uri nalawlaw ti ringyad, yan tala mukod mun kakabsat, mabilangan no kasano ka do ringyad na, numar aramat deta nga saka ti panagiragpat ti kararwa, napintas nga saka. Ipakita man ti jay verse, andan sakat mamati jay bagbagak. Romans chapter 10. How beautiful. Kunana, Romans chapter 10. Okay? I think it's verse number 15. Okay? Romans chapter number 10, verse number 15. Kita nyo kapsat, kita nyo't napintas nga saka. Look at that. Hebrews 10:15. How shall they preach except they be sent? As it is written, everybody read. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Amen? And bring glad tidings of good things. Nagpintas kit din ti saksaka dagitoy nga mga kasabati ebanghelyo iti talna. Amen? Ebanghelyo ti kapya kung nakiti panakikapya ka na po Diyos. Amen? Hello? Oh, duray man pa minansom kyotex ta sakam. No di kamot nga ag-soul winning kan ag-discipleship. Akat nalaad nga saka deta ti imatang ti Diyos. Amen? So ana nga rod timang papintas ti saka ti may sa Kristiyano. Timang papintas ti saka ti may sa Kristiyano ket jay sapatos ti ebanghelyo. Pastor John kat nakatot na panaginat-gata nga sapatos kakabsat. Sabi, bye, gatangam, kunak nagiti ko, kunak nagiti worker sa dito. Nagiti AV tayo. Ibagayo ta size yun. Iso nga din na pa, mintulnog da Pastor John di airport kakabsat. At di picture mo, Daniel? At di picture mo, kita masapulam, di picture mo. Sa pulam, ano masapulam? At the picture ni Daniel kakabsat. Kung nakadakwada, itad yun ta size mo. Kevin, itad mo ta size mo. Sika Edward. Lapit. Sika, ano na ganan? Malo, Rohel, Pastor Dennis, Pastor Bear, itad yun kita size yun. Amen. Baka daga-daga yung kakabsat, timayit nga mga-sponsor, aguni kay lata. Amen. Natanga mo. Nagpipindas ka sa sapatos na pakita na, mayat deto. Kung na ni Pastor John, sketcher kada Adidas. Badin samot pa, pangbagat samot, deta napilim nga sapatos kat babalasang di kita agisot. Amen. Panglakay samot, deta design ta napilim pa kat babaro di kita agisot. Amen. Nga moyo, ti sapatos nga makapapintas iti saka kat jay sapatos ti ebanghelyo. Amen. Bira kapsat na kapsat ti amen nyo
Ha? Piksan nyo, again may kakabsat. Oh. So nga kakabsat, uray daan ta sapatos mon. No aramat ka, iti panagiya si deg, dagiti kabagyam, gagayem mo, kakabats mo, nga maisalakan kakabsat, napintas tasakam. How beautiful are the feet. Iso nga everyday, adan din yan? Awan ang downloading. Oh, iso nga everyday kakabsat. Masapol nga ikawus mo dahil nga sapatos kat kunam, Apo, I am available for you. Make yourselves available. Make yourself available. Oo, and I praise God kakabsat that you are making yourselves available. Tapno ni Pastor John, makapan ka di kita balbalayo, makapag-Bible study kat masharean nat kakabagyan nyo. Use me in the lives of others, Lord. Use me for salvation of soul. Kadamuyo kabsat, oray digiti contributions tayo financially, parte na deta ti sapatos nga isusuot tayo. No, daking ka deta sapatos ti ebanghelyo, at daking ka ti panunot, kasano nga ta digiti kabagyan tayo di Pilipinas? Kasano nga ta digiti kakadwa tayo di Pilipinas? Kasano nga ta digiti ministry? Aya, nga isay-sayang kat ni Pastor Proby, nga mapan Ilocos Sur, mapan Cagayan, suportarak man, tulungak man, at daking kadayta nga panunot, nga tumulong kang sumuporta, kakabsat, iti pan nakaipardas, iti pan nakaikasaba, iti ebanghelyo, iti Apo. So nga mamatiak, nga no daking ka, ti panunot, ti ebanghelyo kakabsat, supportive ka, iti pan nakai-advance, iti trabaho ti Apo, amuyo ka di kakabsat, nga dito live stream tayo, to God be the glory, sapatos dito iti church tayo. Our live stream is the shoes of our church. Can you imagine kakabsat? No yan na nga lugar tinagpayatan nan dito live stream tayo. Adda, no mapangkat Singapore kakabsat, adda paddak ti HBBC Giant. Oh. No mapangkat Australia, adda paddak ko nakide, adda paddak, hanga paddak, iti HBBC di Australia. Adda paddak ti HBBC di Hong Kong. Adda paddak na jay apari, jay lasang, kakabsat, kasla di pa'y magabgabunanan digiti ag-message, umadumutin, gaputa nagagagat tayo nga agpalpalo up ka digiti agbuybay online, nagagagat ni Pastor John nga agtawtawan ka absat, adda paddak tayo day Canada, nagasan nyo deti sapatos. So nga, praise God, deti church tayo, nakaisuot ti sapatos ti ebanghelyo. Kidaan nyo kakabsat. Kung ka DJ, Pastor ngayon may nagbisita taga-Bataan, ni Pastor Joseph Fernandez, bagagbuy-buya ida. Pastor Joseph, magandang hapon sa iyo, magandang umaga sa iyo dyan sa Bataan. Katakal mo di church na kabsat, ad orkestrada, ada nagpindas ka live stream da. Idi may nagbisita to, Apo, dahil ti permi nga nagbayagan nat may sa oras ka kabsat. Ado nga question na, dinamdamag na, kat idi nagsarita kami kung nakingkuan na, alam mo Pastor Joseph, ang pinaka susi ng live stream ay yung follow-up. Kung nag-live stream ka at wala ka namang follow-up, nag-live stream ka pa. Kat ti purpose na nag-live stream ka, kat tapno adot makabuya, kat no baybay amot di ginagbuy-buya nga di kamot follow-up na reach outan, awan serbi jeli no katam nga live stream. Kat kuna na kanyak iti Sabadon, Pastor, kuna ti Rabi, miniting ko na yung mga workers ko tungkol sa pag-follow up ng online. Oh, excited ka saan. Oh, iti Sabado, Bible study digiti 5 nga men tayo. J Australia. I taught them how to start a Bible study. Excited ni Michael, ni Nelson, ni Aldrich, ni Lucky, ni Dexter. Limada, they will all start their own Bible studies. Amen? Punay kan kakabsat. Madaydayaw iti Apo. You see? Ayan o. Yan yung aming Bible study nung Sabado. I taught them how to start the Bible study on their own kakabsat. So nga, praise the Lord. Napintas ti saka ti Kristiyano nga ti panunot na ket para ti panakaikasaba ti ebanghelyo ti panagikapya. Amen? Oh, so nga to God be the glory kapsat. Iko na kon blessing nga adda digiti resources tayo ngem ikawus tayo deti sapatos ti ebanghelyo tapno adda pagserbyan dagiti resources tayo. Listen to me.
let us not only count our blessings, let us make our blessings count. Amen. Ikamin mo man di dyan. Let us not only count our blessings, let us make our blessings count. How can you make your blessings count? If you have the gospel, the shoes of the gospel in your mind, nga usarum dagiti inted ti apo king kaka resources, ti pa nakairagpad dagiti ado akar kararwa. Amen. Oh, let us not only count our blessings, let us make our blessings count. Heavenly Father, thank you for our message this afternoon. Thank you, Apo, for giving wisdom to your servant. I pray that you continue to bless each and every one of us. Every morning, we put on the whole armor of God, the belt of truth. Lord, help us not to believe the lies of the devil. Adot stronghold ni Satanas ti panunot mi. Dapat maikat maiwak si amin Apo Diyos di gito. Tapnon nawaya ti Espiritu Santo nga mangidaulo iti biyag mi o Apo. Help us to put on the breastplate of righteousness. Pagarian mi Apo iti right. Our spiritual life must be all right and all right. Because if not, there is something wrong. Kat Lord, sabi ko tatibiyag may awan ti something wrong na Apo. No di kat Jehusto itimang pasalon at kada kami Apo Diyos. And help us to put on the shoes of the gospel. That every day, we are soul conscious. Wherever we go, itut kam ti gospel tracks Apo. Tapang panunutin mi nga dagiti makasabay mi ti bus. No inik kami tracks, di mi lang among ano basaan da maisalakan da maawis pintumo ti church. We thank you for the online ministry of HBBC. Taga po kadeti Apo adapad degen ti HBBC ti Ebanghelyo. Kadagiti na dumadu mga luglugar. Continue to bless Lord. In Jesus' name. Amen and amen.